Hello! Naimbag nga oras kan kanito yung kakabsat, siyak ni Ben Bautista, kaduwak ni Tuni daw ay. Ataga, Perino Lux. nga may mangyeg, tinapinta sa sonata. Ready ka? Ready na gayem. Okay nga rod. No kaya chapo itiya. Agsasala, mabalilata. Ay sa arami ngay nagpaspas ka Nagmayate. sa asabo tinak na sarakan et bulong na pay tinak binasbasa day kakanagan mo biyak ko isuti na eletra Inulit di poon, inalantay ko di sana. Nagnagat nga ruden, ngemjak met nagdisut daga. Nagsakti angis ko, ading ko agapukan ka. Adi ka man namin iesnek, taasin nga urayek. Lagsara ka nga ba doon, ganyan? well gayem Mayat sika. well gayem ya May sa arabi nga ininak nagpaspasya. May sa asabong tiinak na sarakan. Ket bulong na pay tiinak bininasbasa. Day takanagan mo biyag ko isukan ti na iletera. inulit di poon inalantay ko di sanga Nagnagat na ruden, ngimjak met nagdisut daga. sa tuyangis ko ading ko gapukin ka Tadi ka man namin iesnek, taasin nga urayek. Tadi ka man namin iesnek, taasin nga urayek. Napinta si boses mo gayem. Kita like man natin ang gundaway nga mangiyam mo. Kada ito'y kaduwak nga nagkanta. Taga-ano ka tatayan gayam ko? Perino Luxor gayem Ada asawa mo? Mano? Ay, dakas gayem ta nag-abroad Okay. nagsubli at damot sa bali na sige nga ron. Kumablaw ka nga kanyadan? kablawak man de tuwa nga putot ko nga kabalay ko tata nga ni Okay. Angeline kin ni Rodjan inkastamat to ni inang ko nga Alright. jay Perino Luxor apo Daya po, iti kaduwak ako makanta. Diyos tiyag nga kay panagbuya. yaman kami apo